Hai menaze ting choma izai hai menaze zeme man sage klum delay namai dike zi inkai zim ngeu ting kum chana zen kai zik chum dab mai ting chua ge de rei nsa zeme ko gena polia ga radeli Manipur ge hazet kna kimenai ko kime ka ge kaklebe peblam ge Zane tetibe ka peke zimedai ting kum chana zen kai zik chum mai ge kimena ko kimen puimi mina hang chum ze pnui po ni ralu ze ka duilu nai late zete chani blam gene namai dike zi kai zim ngeu ting kum chana zen kai zik chum dam mai ge Assam Dima Haso district ting chu an chat kreu hi ge lal fil gene hapui mera malai na wang haro ze melunga lak batak telia ze reli bam gole ze ka chule zanui zliang rong malai na ketchir hange and si hil ge anui zimena zemena kibe haperi yak paknab ge wang bzi gene tige reli bam ge anui zliang rong ma zena zimedu zemena gi kimena wang kigar hange bzet ge psite mena lunai zela mule zai tige reli bam ge wang ra hange mizet puni ke tikpe teilu ze wang ra le ze ka chedle Zai Manipur ga agum zaka klebe pezen ki mena pui mimina hangchum kuki hezet meze pnui poni ralu nai la te za ga duize te cheni blam ge gade rei be bam sangne ge milunga lakle zana milunga lak basam ki me zemena mendu pau ga dile zai chirin magza India ram state ka cham cham ga milunga lak ze protest du te ga da sangdele zai ndar mai ge du Gujarat tribal hezet me bam ga bandu te za shutdown du te ko dele chipau zigena Manipur ge ka klebe pe blam gena Main dike zing kai zimnge damai ting cho on chat kreu hige Haflong lal fil gene milunga lak batak tu lia ze reli bam gule da ze anui zeme haze zi hangne le ze bezet ge psui te mer mena zemana gi ki mena wangar hange lunei ze la muidle po zigna changlak bate magza hai mena changbui meleina wang singar hange ai zimeman salam gine chilia gaidle Zai Zeme Student Union Assam Office Guta Kilam Gine Chilia Gaibe Samning Nui Hai Mina Soge Kyalia Gai Radle Chilia Gaibe Zeme Student Union Assam Office Ta Kilam Gine Ning Nui Ze Sam Chi Changai Kakdai Dele Pati Deu Namai Tmenglong to Maho Road Gine Compensation Ngomek Lole Na Chira Hange Zeme Student Union Assam Na Ning Nui Ze Tingtir Halura Blamge Notice Langai Bize Affected Villages Gike Mena Chunaria Changzer Haze Pemag Zebam Zigin Aigene Ning Nui Ze Kamgai Kakdai Dele Pemag Zebam Mek Lole Naza Wangdai Rabak Paikeu Agars Hazi Kreu Tinkum Chana Zang Kaizak Chum Lunge Pekam Garale Hangsa Mekloa Kday Plorne Peni Dele Kanek Day Plorne Pemag Me Klole Neza Anui percentage ne ki dele sidad ge anui le sina me pezen mena du ning nui herebe peze bam blog cheibe nchui ge na du nga duibria te ze bam dele chipo zigena anui le sina me go office ta ki je ten sabra chuna rangkang nang zebam zegena ning nui nga ge na ten sap chilar hang ai ge na ning nui je kyam gai kak dai dele zai chi ran mai le sina me je samte mak klop zen me je ning tlam je ma hang ning gai mak me kloza ka hare be pet bege anui pezet me le sinama ngata dudle be chillo ka hare be pet blo rune pezet nze chiba patomak tele kagne ngagai do duibe nchuya ningnui public medu pezet meze ngagai singra khawdle be chiluze pegai kam gaira dele misui idle ningni go kango be pe Zeme Student Union Assam General Secretary ndre lakbe apom daime Zai Mizoram State ge Manipur ge hazet kana ko kimenai kime kage kaklebe pe blam gene zana impui mimina hangchum zen kimena puni pu nira lu zanai late blam gene zemna gi kimena pnuira ta zebam dele chipo ligum ze hanam kyangna pung ta di me bozne state gene kimera me state solo ze thakamdra hange rangai be ligum ze mina hang hadai ket me Mizoram State gene kimera me pakpa ze Assam ge lalei zeka chuli Zai Mizoram State go pri hnam kyangna me bozne Mizoram State kimram ze saukam no zete dra hangerang gai be zigna teti kam mai ge Assam Silchar ge kimram me pechang gai dele Assam Silchar ge pechang zela ki for development block bina khandi
G area gelamule ze Kachar district SP Numal Mahatane Sali za Assam Silchar ge chuna Mizoram state ge na pakpazen kime ba me boze mihang sama kalakpui pe mele ze achu zane mihang sama senior government official college ze duga chu zane mihang sama college ku professor kremle ze ka chudle zane apni ne sa za Mizoram state ge apni je chunarya changba ngi male ze achule zane North East State Nagaland ge kau na ze pizen ning ting yuze katle mene sa za chuna Nagaland ge du tumpui nchak za kan rabe hararet lumpy skin disease LSD ka chube hararet singbe ladle za ka chudle zai World Animal Health Organization OIE mene sa za ai ga tumpui nchak za kan rabe hararet lumpy skin disease LSD za ka tumpui da gru namak za ka bui pui ka mei pui da ga du ladaw duibe hararet le za ka chudle za ai lumpy skin disease LSD hararet ka tum da gan chak za kan rabe hararet za la se sangko le za ka chudle close teleni le makte za na min min za tumpui rame la za chai kam du le za du ka chule Zai Manipur ge zet kana ku kimnai kime kage kaklebe peblam ge Indiram Congress Party mene saja Manipur go Chief Minister je N Biren Singh ne Chief Minister pungta ne zet kana kage kaklebe pebje hege kyo ramale jana I ramale ja chuli the Congress General Secretary Zeram Ramesh ne saja Manipur State Government je igak sangko leilu je kaukyo dibji ge ne Indiram go Prime Minister Narendra Modi je aipolam ge action rahange rangai dele je sali za Indiram ge opposition party ke cham member mene Zanain dike zing kaizam dai mama ge protest dele Manipur ge kaklebe peblam ge ne zane parliament ge Indiram go prime minister ne to samje Manipur ge kaklebe peblam ge sa sing rahang ge kize demand dele jadu ka chule zane Indiram go union home minister Amit Shah ne du sale Indiram go samka kibiki parliament ge Manipur ge kaklebe peblam ge je kike rahang ge pnuya daudule khagna opposition party mine te nam kan suidle je achudle je opposition party mine saja Indiram go parliament samka kibiki ge Manipur ge kaklebe peblam ge Indiram go prime minister Narendra Modi ne pasam ke sapasing rale je kize demand dele je Indiram opposition party ge suitable leaders Rajya Sabha Malik Arjun Khargi ne saje Indiram go prime minister ne Manipur ge kaklebe peblam ge pasam sara le dina parliament go hala jane parliament khamui gine magze parliament sam ka kiblung ki gine bugu statement gine Manipur ge kaklebe peblam ge je damsing rakole jaka chudele jai Manipur ge kaklebe peblam ge andaite be jigine Indiram go prime minister Narendra Modi ne pasam chunare changje kike dunne pe magze bamei ka chiblam ge je kede re de di mene ning chilak jala muire dele ja Indiram go prime minister ne Manipur ge kaklebe peblam ge chunare changje pasam kike dunne mare le jaka chudle nda mai ge pasam ne pepes du mpui mi mina hangchum je inki mena pni poni ralu nai late je dui blam ge na le ja chudle kagna hazet kna khage kaklebe peblam ge hreite je bam blam ga chunare changje Indiram go prime minister Narendra Modi pasam keke tunne pemre le jaka chudle pose jigne de ri de dige pasui temra me ba me jane ke dige chei mena du Indiram go prime minister de pni nung ai lak mena du misonga ja chuna lamui dele ai gene mai dike ji kai je minge ting kum chana jang kai je chum dam mai ting chua ge de re sa pau za loi gai dele pi gai jang king gai ni milei ni je to dele